Kan long shisha ka jingmento ye ki pat nong shong shnong jong ka them ribhoy na ka benta ki baju im da ka rep karyang khamtam ye ki baju im kendoi jakpo da ka bari do kha ha ka baka new trap live fish and fish seed supplier association laneka HLFSA harengkat ka jingya kershan lang UMLA ka nokpo constituency ba Merrill Bonds im lembat ka KSU farmer cell ha ka new terik jemang kalau pelong ya ka awareness program habaya day bat kumno banri dok ha bat ya ka awareness program la pelong hayeng dorbar jong ka snong yomolong ribhoy district ha ketika awareness program habaya day bat ka jingri dok ha lawan ban a jing hikai da professor wan shaprang tiuso ubadai u professor na ka St Anthony's College na uba Ariston Rendong sngi president ka New Trap Live Fish and Fish Seed Supplier Association bat na uba kitlang di Kharkongor ubadai u officer ubla syong thai na ka agriculture department bat ladon ringkat langru MLA ka nopo constituency uba Merrill Bonds im lembat uba Lambok Rembai vice president KSU North Khasils district lembat kiwei yang ni ka sirna sedang ba ka jingya kedun kong bari ba berek sini di napi doka ko sini ausna ba ka lai harin ka ji telun ka kam ba asna me harin ka tang yang la no ba star ka warga kuwi banta ka di ka registered association ka tribet na ka bantra ka chuto ya bali ka kamri doka ko sala kumangila tip ka di kamri doka ka sala ka na si bakla mat ka jing tam doka pat ka tam ka bun si bakla dan na ba ken ya ka bisa kalapat lagi spark road senai hari kam pam doka bandot boy jadi dia berani pam doka jadi beri kejumi dekat tanah bagian ocean mission kesenjam akaba ingin ayau sembai doka kat kumka scientifically kumka star science kanang ba kan dan kata ka jingkar ka kam doka kumai latih bagi saki baru sikata kat kum sam doka sembai kat ai doka sembai ni kam scientific bat ka long kam long kebawahan lagi nuri doka bat kinamla bani production yang lada kum sam doka kum bui khasbai ka long kumba la le berbodan naman ba kum ka ni haban bui doka sembai kum ka ratio kum ka kabam gejongki kenang ba ngendra ya katakan production ka ba abian kum kumengitip ba minor cap sumde ban terus kesan persen abang ini doka andre hadu menta gajing sam sembai jeng dibere golong ba minor caps utam ya kan kesan persen plus untuk minor caps kadang-kadang menjual production yang habis buat haba nyipet ke demand gitu kan kita kan ke demand apa kejelah ke sini jadi kawau karuhu Andre haba dan kibon ayo na sumbai hapung jadi sumbai kibadi sumbai yang kor guladat une ruhu kawau kim di takamyo di kan ka ya ka seperti no ka jong kejelah ke sini bat hektar ya ke demand nomor bahapa nyema menai di sumbai bah ke demand kamdan haba ke demand kamdan nungdap jitu kalau nungdap jitu so nimyo di tang kita yang ini program bagi belum pasti kalau mencek kebanyakan ai ke awareness ki para dor Islam ini apa kita long well aware of ini kamri doka nomor ni kai commercially karena yang kamri doka lah berbeda nomor ni lagi kita long experience mereka dah kaba ni trade ada farmer level grassroots level dalam ini beberapa pemain so far ini bagi farmer ba begini juga belum ba potensial farmer ba betul balala untuk ini doka mana kan ini kumba like kuntal na kapung ba sejas kilometer dan saya ketung begini ba kiwi pung juli ba kita kipung di ba kuat kipung di badan naga 1,000 kilometer jumlah begini doka buat tangsi kuntal tu dari hapung yang bawa ka begini kalau ba kita doka kita ni kata uniform size ka pemihit ini kalau average
but kita nak kita kah kita tangah after steng nama gajing cap kah ni kalau scientifically ni bagi kah kita lawan hai khamau leitan ke bahan after steng kah ada upah kita pakram jadi ni baka bersyak kita betul pada buat komplain pun